chako penyo mondo kune atieno kune nyagi Joyce nyako mohero ya Jibienango ulae majicho kwega Wagaera kiwea gambalichi manakamana Bichi niweyo Tokoda bachi niweyo Natimra dadeni Siempre penyo ya gichati Jeni ni kule Jeni oke ugochi Oke usame kakelo Ani manyagi ya diambo Jeni nyagi pita Kipare jarumba Lepi maniero rwako machimwa wanide Kichigino siko ewanga Barmaya wadine notomano wanige Ani manyayo makagua Ano surani nenegaga maneto parola Asante sana Nyakora Mgeji wangu, thank you very big. Aero kacha konema Heart Music Band karamana Chuntum Band, team kubwa ndani ya nyumba, ndani ya Chunyu Onagi TV all the way from Kisumu City, Kisumu Dala, and of course we value you big time for taking your time to watch all this program and of course to comment and to support us financially. Thank you very big and God bless you big time. Back to the comments. Nyakora Mgeji wangu, we are here now.
Martin Shikuku Odoyo Mosolo Mustache, our very honor Baba Boys, the breakfast man watching here, Akaomus Nyalego, then Madam Presidente, Gukacha Dole, very good. Usiseme Phyllis Nyango, sema Nyanginya Lego, watching me too, and then alisema kwamba Jena Achieng Nanga Manero wako, our very own Martin Shikuku Odoyo. Watching us, Santeni for the dedication, Angelina Siaya Kababa. Madam Presidente, been watching Korka Oyao Chunkado. Korka Oyao Chunkado. All the way from Switzerland. Watching Korka Oyao Chunkado. Kado get okay. When the mamulo chunjowa. Hakuna kulea waliowachika jowa. Kaito nyiro kacha. Kaito Madam Presidente, ishara ya kwamba she's very loving and of course contented. Then Phyllis Nyanga anasema kwamba team kubwa team kubwa ngeno ndio kubie ka team mondone team kubwa tafadhali. Parade bana matinto members on team kubwa ndani ya nyumba. Yeah, I love this message, team kubwa with a apostrophe. Wapi makofi? Fanya mna hii. Sema team kubwa. Team kubwa. Team kubwa indeed. Team kubwa. Thank you so much for that word. Umor kabisa. Madam Presidente Boloka cha Mike. Ishara kwamba she's very happy. Kada wachoni good morning. Kaya toma donyo kakagwata good morning. Yes, good morning. Ishara kama mais breakfast Thank you very big. Meet Maratari and Meet Maratari Kokamano. Kuna mangejwang. Then Baba Boys wachone ananoka karapok wicho wilgi playlist. Which poko wilgi playlist ban. Will nade to kichopo kama tu ngengeni breakfast yeah. Ngengeni Calfee Resort. Bakwajo gani yes ya. Idwa chacha ni yes. Confirmed. Wani confirmed. Mananas no kelno kacha moye da mana kendwa. Kati ngeno telo kieda da mananas tika kiye da design. Yeah. A photo be the design. Kaito photo benogo kacha mananti kumbe do specified migo picha. Okitogo aga picha. Tong mobokize. Ikwanya. Ini kwanya. Then very old Mama Helena Meduda. Mama na Kevin Matthew. Mama Mona. Where's Kevin Matthew by the way? Where's Kevin Matthew? It has been so long. Long indeed. Is Kevin Matthew around? Where's Kevin Matthew? Where's our in-law? Yeah. Then anasema kwamba Phyllis Nyango inikanye hawa. MC Brian anasema kwamba MC Brian live at club Whiskers Nyamasera Kisumu. Chalona de kan. Urane wainize moka. Then usiseme Phyllis Nyango, sema Nyanginya Lego. Anasema kwamba I am here. I am there. Yes, karibu sana. Wakendo wa Gomane. Worote mokama. Shikuku chini yao. Aneno kakara poku you will give playlist. Yes. Members. Poncho Basil, karibu sana, all the way from Colombia. Bergiti Nyango Nyalego Nyamino Sino Nyagatieni we onarapa. Bergiti Nyango Nyalego Nyamino Sino Nyagatieni we onarapa. Ayo nyargi japo janyango neko tubiro. Ayo nyargi japo janyango neko tubiro. Neta makaka muda duogi kalando mbe kayuti koni de Mombasa.
Tulanetama kaka muda duogi tolandonge kayo chiko nindi Mombasa. Maya kot marangongo magoya ibuturu Digo tuchina utas. Maya kot marangongo magoya ibuturu Digo tuchina utas. Hello, hey, hello. Karibu sana Filmos, welcome. Wankage Musulo Mustache. Wangi Filo nya Lego. Kare nyangi nya Lego. Wangi Madam Presidente. Wangi Mama Helena Medoda. Wapi makofi? Wangi Martin Shikuku Adoyo. Papa, Baba Boys. Baba Boys. Ayaya. Kato MC Bra wachine MC Bra. Wapi number? Number N0722 490 490 Wapi makofi? JJ hi. Nyanginya Lego urani okichaka chagine tiende ba. Achini chageti enda Josi yawa. Josi okwa yawa. Ajesa kichageti enda kato averon Mama Helena midwachini Amor. Wachini ya? Amor. Yeah, she's happy. She's happy. Koro. And when you are happy, we also are happy. Koro waka somo pub ne members okuwa kwa thugo chini gura ga playlist mabera mana unagani. Ango dot kutegnize. Karibu sana from the leg by our very own Nyanginya Lego. Chagete the juice. Kita nyango nyalego nyamino sino Yagatie niwe onarapa Berigi kita nyango nyalego nyamino sino Yagatie niwe onarapa Mayo nyali yapunja nyango Meko tbiro Mayo nyali yapunja nyango Kotbiro Tulaneta makaka muda duogi tolandonge kayo chiko nindi Mombasa. Tulaneta makaka muda duogi tolandonge kayo chiko nindi Mombasa. Mano kot marangongo magoya ibuturu Digo tuchina utas. Mano kot marangongo magoya ibuturu Digo tuchina utas. Pole mke wangu ndara ogondo kayoti Nyanginya Lego. Ndara yako ni pole mke wangu ndara ogondo kayoti Nyanginya Lego. Awoto nyako kinyi achobu turuage mano dong nerapan. Awoto nyako kinyi achobu turuage mano dong nerapan. Kana maundi kano sekendi parodirio kendo bendo sekendo. Kana maundi kano sekendi parodirio kendo bendo sekendo. Ero bedo gogo nango nyatega juma nikai kudugorie mi.
Yero bedo gogo na ngonya tega juma. Ika iko dogori mi. Hi. Yene ego eti buonjo matin kino kaja solo buonjo to all the members buonjo kadrumere mo to drumere hi. Karibu ni sana, thank you so much. Wapi makofi. Now back to the comments now. Our very own Madama Dama President all the way from Switzerland. Yeah, she comes la first du monde Madame du President anasema kwamba ndiga Otuch now touch. Inge kama touch ntirize. En gweng motimo chuodho. Kenya no gone touch. Kaito Nyanginya lego achoni ya ye MC Brayo anasema kwamba niko live, karibu sana. Aha, then Mama Elena Medo sawa kwamba more kabisa. Nyangiwa achoni ya kanyo. Wapi makofi. Muso Lumustacha Papa Breakfast Baba Boys wachone ya aya safari ya Musoma lakini ananoka wall jatumbere mayweyo nyaka wachwa maana mame wanka ama namna gani nyaka wachwa ni kama ngene pokwa nini for a long time donge it has been so long kuro samibiro kama request magi ber kabisa. That is a new brand ize. Karibu sana safari ya Musoma lakini ananoka wall jatumbere mayweyo avero Madam President wachini hey Baziste uhiego Baziste hi Professor hi. Filo nyange wachini erowa mwasa yeye mumechoka ama anape mumechoka ama doke mumechoka ama mugatumimulu mana we are still alive and we are still there. Ngene kitimo kama mmechoka ama tituka wani inudi fi. Kaito prezo wachonia Sigalagala Oromo wa aresi aresi hi nyakowino hi. Hey, then Filo China, this is what we call loyalty and dedication. This is what we call loyalty and dedication.
is only here you will find proper and clear instrumental. Nyosore. Thank you for that. Now the next request Mangoroka and Martin Shikuku. Baba Boys. Martin Shikuku. Safari ya Musoma. Moses Shikuku. Yeah, Baba Boys. Karibu. Wadhima na mbele kamacha maratari. Thank you so much. Yes, what the kacha. You can request go imedo kelgi. Now. Madam President wachina karawa media urufuel diesel o mediteko fuel. Wapi makofi? Fuel da kam. Then Philo wachina medore. No questions asked. Medore. Thank you so much. Toleka, wacha kachagi. Anaitwa Steve James Nyakora Nyaronyi. Volume juu. Nasian, Achego wonderful Nasian, Achego wonderful Wendajidia, Achego mopin, Migano dia chopo sira wende.